Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong elam jong kadar bar snong jayau ladom. Nekasni kiralej ban yakendu yau sembut menteri rangba kejela uba prestun tensong ban penhe ya kasurok PWD hajan yang mane presbyterian hajayau. Yakane ka jaka la ain subha da ka KJP assembly ban penhe ya kasurok. Habai kran ban kinong thok kubor urang ba snong ka jayau ladom uba SB Karbangar ulaya thu ba kajing yakendu uba prestun kalong ke bas sesok. Hari ba SB Karbangar nang ba snong jong kedo ba snong jauh le dong te jingwan ni kedu jingi ni kalau nak liang jong kedo ba snong jauh le dong mangi don sipun ki bang ko man pen pau ai li tifti sipun sta halo ki tam ki batang sateng kawai kalau syo ya ketu ke lenti ka mangi ko man pen he ka surok PWD ke ba mare khap ka yang mane je ha ka KJP assembly kala ai subha itu bijaka sengi man pen he ke harian yang kata ni la putin bakal pois PWD department bat namar pada slam tinggi suku saya bagi sar ini badan mentah ni ila penyerap ini deden mata kadang ngewan kenang bani kendoi bagi jekran kinong prosesor masani khwilenti bakata ka jing pedhe tu surok kan salong do shen hadin ke jing kular ke jing i bani khwilenti bagi jing kular jing i kan seiso namar kam ke jing i kilong berbor ba sisim ila kren insale bani khwilenti bakani ka nyerap nama katu ke jaka khapnya pelat kali kawan pre i ke di sini beta ki kali bayar rum bandang ki kena ki temen ki bayar kalau kajing wah ai ngu iu blei bahadu mentam judon ko khubor pas new nama ki driver ro tip ban nya jai ki nong snong ro tip ban kian tin re hadu kanu ngin la pande ata apa kadon ni kala bakila ai jaka puta ban pande tingi sim ke kabu khanang ba kita ki bodon ko bor ke nyarap ban ni trailer non sedang no ni ka kat ko jing so thu jing ke ni ong ban pen state kat bala tingin tip lalu senang mereka tin jeng ibi ong ngin petek bala man ne kini tingin ban ni tingi kentu ing ong kat bala di sofa se pele no ngila ada kentu ngila ada kerpa i ba kalong pedon kam hadu kata nak benta ke imlang ke salang ka cingma ba ap ki klung la ki temen ki kro ki baya ki kelenti bu kapnya buat dia kan ya budin ni kemudian kan ni ke nakalian ke KJP kala ai sobha ya ke cakaban ha akan kita bila ada gitu dan ke gift itu di kamatar kadang don mentah pokok planning department ti ngiwan pat bentak ba ni don kini ka underground water pumping station ba shimti ka PHE dengan ni PHE kelas shimti tu kam ketu ke cakap bagi pom ni ka dan te kan to jauh lu berteman nama ka dawas nong jengi ka don neutri kan to di hak ni ka kan to ki pom ni ta ko berkata ko bagi pom kalong ka wala biang ban sa ya ka dawas nong par ko di kani ko kala ya pumping kala ya kirawan ki machine nasi asam tak ada ke kam ke jam di mentah ke pasar kalong bagi dang up itu transformer ban penyian kenang ban yo ban pentri no ke kam di halo je kani ru pangaken bagi engineer dan PSE di ong bangi dang up ya kata ka transformer di kadau dang jing up jing ki kalong kadang ke jing kala ka dor ban siu di mat denah tak kadau ke dang ya revive yang ke dor ke nan street baden tak kadau experience ti baya kani ru ini si deputy chief minister la kula namangi ong kapokong santam ke jing im ke jong guri ko di ko tidak nak ni hukum kalau kau yang bandi ban hukum kau report tapi aci dia paling Islam tinggi terpadi itu sofa sih ya raplem malor jangan niru namar kau kalau kisah kam don kam namar kau namar kau dapat senang jengi kalau bun bagi beliau kita langsung senang kipun kajing he kita video kajing wan kau municipal kaju kajing wan kau PHE kaju dikum tu kan pentam kita langsung senang ibu police taxi lah itu ngidan kata kajing snow di halau jaga tala dakat don kata kala hala kajong kesnong baku kalau mi di balik ingin Islam dengan kerpa ia deputy chief minister imat ia kani di lakit kia hatu kata ia kani di iman community bahasa tengah kini pernah pada kacalong kam no itu apa ka pasong kala kerpa dia ka di sendiri kota Indo tinggi yang ke sendiri ke terus department dengan di cuan terus department lembaga komite yang ikut bah masuk hal ketika tidak ada yang ada dengan ada sanu ya kan agreement hadis office belum bagi dapat sanu tanah belum tanah suruh saya kata jaka kumbakat lo ya bang ai sekali ada war buat itu sih bakal yang kali kalau tu new part new part